Mujo je imao 3 dlake na glavi. Dakle, bio je čerav čovjek sa 3 dlake na glavi. I dođe Mujo kod frizera i pita ga frizer kako želite danas frizuru. Kaže Mujo, napravite mi da budu 2 dlake desno i 1 lijevo. I tako napravi frizer frizuru Mujo dođe drugi dan opet kod frizera i pita ga frizer kakvu frizuru želite. Kaže Mujo, 2 dlake lijevo, 1 desno. I dobro, opet napravi frizer tako kako je Mujo zatražio. I dođe Mujo opet treći dan kod frizera i pita ga frizer kakvu frizuru danas želite Mujo. A Mujo odgovori danas želim da bude razbarušena frizura.